Dobrodošli u još jednu epizodu i kao što vidite igramo Clash of Clans i ja mislim da će ovo da bude novi serijal na ovom kanalu, mislim hoće i malo ću češće da snimam. Pa šta bi mogla kažem oko Clash of Clansa i oko mog naloga i baze, pa ja sam to lokal 7, što ćete sad da vidite, startali smo u VAR i mislim da će to da bude odlična prilika da uradim jedan raid u VAR-u. Sad kao što možete da vidite, evo ga, to je moja baza, znači kao što sam već rekao, Tomhall, evo 7 skoro sam ušao, mislim skoro sam upgradeovao na Tomhall 7, tako da još uvijek upgradeujem sve ostalo, čekaj samo da pokupimo, još uvijek upgradeujem, tako vidite počeo sam zid, malo cannon topove, dark barak, imam nešto malo ovih dark eliksira i tu mi se trupe upgradeuju kao što vidite. Ajmo da doniramo časkom, neću puno pošto mi treba za raid, sad samo da trupe ovako i da odemo u VAR. Moj klan nije baš nešto dobro odigrao. Evo ja sam napao, pošto smo odgovorili da svako napada svoj broj, a ovo ti kako mi izgledamo, ja sam treći, ovo mislim po kao većini, ja sam to treći, ovo nešto frame drop, ali ne veze, pravići to, ja sam treći, a oni su drugi i dogovorili za svoj broj. I ja sam napao treći i uzeo sam dve zvezdice i sad bih trebao da napadnem četvrtog i njega ću napadnemo kako četvrti izgleda, pa i nije nešto. Ja mislim da će ovo da bude lako, sad samo da imamo dakle ćemo da ga napadnemo. Pošto vidim da je stavio duple zidove, ali ja mislim da to ne valja. Mogli bi, samo da im, pa mogli bi ovako, nema veze što je dupli zid, napast ćemo ga odavde ovako. Ja sam tu spremio 15 gianta, 5 wall breakera kao što vidite dole. I mogu bi prvo da pustim giante, kad mortar ispali prvi top puštam wall breakere, oni će vjerojatno razrušiti zid, odmah ću staviti barbarijane, ovako. Ja ću tu da stavim heal spell. Pa ja nisam izvukao iz clan castle-a trupe. Tu sam se malo zeznuo, ali ja mislim da to neće mnogo da utiče na sve jer su ih oni već rešili. Pa sad da vidimo kako će da izgleda, da li ću uspjeti da pobedim. Ja mislim da hoću. Mislim da neću da trebam da iskoristim ovaj heal spell. Mislim da mi neće trebati ovog puta. Da, neće mi trebati. I da idemo dalje na uglovima, stavimo nešto, ne nije. I ovo je bila, da kažem, laka pobjeda. A onako on je bio Tomhall niže od mene. Tako da nije bio neki veliki problem oko toga. Važno da imam VAR win bonus. Da imam koliko, evo stvari imam VAR win bonusa, 356.000. Sada je okej. Ajmo, da se vratimo u kući i sad mi mogu da vam pokažem klan kako izgleda i bilo bi svako ko igra Clash of Clans od vas da ako želi da uđe u klan, pošto trebaju igrači, mi smo 17 tu i trebaju igrači, ovi što su preko 30 godina i znaju da igrali ispod
oni baš i ne idu u War zato što su novi igrači, a i ne žele da idu u War kao što po nekima vidite. Ali sad ne znam zašto su pustili 15 kad uvijek idemo 10-90, ali nema veze. Kao vidite tu napisano je dobrodošli u klan. To ništa ne valja, znači level 40 plus ne Elder 800 donacija ko se zaslužuje, ali Elder je 400 donacija, to ću morati da promenim. Pa što da vam pokažem War log. Kao što vidite imamo više pobjeda nego poraza sad, zato što su neki igrači neaktivni, zato na primjer smo ovdje imali nerešeno i izgubili smo 21:20, zato što su neki igrači bili neaktivni, ali dobro, to nema veze, valjda ćemo dalje da pobeđujemo. Još vidite klan Perk smo drugi i ja mislim da bi to bilo to za ovu epizodu. Šta ih mogu da uradim? Da, ništa ne bih mogli ovako da radim više, to je bilo to za ovu epizodu i vidimo se u sljedećoj.